Maya paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banal a misa para king Miyerkules ning 14 a Domingo ning karaniwan a panahon. Iabetala naman kaniting misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan da ri Alice Mangyo, Amelia Bonifacio and family, Anilin Miranda, Arnold Zabala, Bagtas family, Carmelita Milet Vergara Ocampo and family, Dalia Dizon and family, Emily and Annalyn Pare and family, Erlinda Garcia, First Calcutta Foundation Incorporated, Jesus Torres, Merly Bautista, Merlin Ferreras Abella, Mirna David, Orlando Gatdula, Sheng Pangilinan, St. Ferdinand Medical Arts Building, St. Francis Academy, and Tulabing family. Para king kayadwanan dari Asuncion Sampang, Danica Lacayanga, Donald Paul Dizon, Estrabilio Santos family, John Kenneth Nuki and Valerie Apple Balagtas, Lenny Papio, Lita Guanlao, Myla Victoria Amurao, Marciano and Clarita Arcega, Mirasol Ahos and family, Pamela Nicole Pelayo, Vincent Christopher Pare, Early Garcia, Pauline and Tricia Santos, Rachel Galang. Para king Kebaytanda, the Reverend Father Nolasco Fernandez. Para king Malagwang Kapaldananda, Re Angelita Valencia, Cons Quizon, Donna Katakutan, Evelyn Dungka, Flora Quizon, Florencio Garcia, Herbert Bais, Julieta Balagtas, Renato David, Victorina Galang, Winnie David, Rania Johara Guevara, at Mary Mendoza Garcia. Para king Caladwada Riboni, Francisco and Felicitas, Helen, Jean, Jesus, Agripina, Jerwin, Joel, Jose, Mamerto, Felisa, Isagani, Priscilla, Herna, Roberto, at Dingmaldang Kaladwa king Purgatorio. Ingke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ronnie Dicao. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Abi-abi ang pangiting banal na misa at misan pang adwan ing grasya ning Diyos makibat karing kaya katamong kayadwanan. King lagyunan ning ipa at ning anak at ning espiritong banal. Amen. 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 Ingginuman tabeyo ke kayo. At ke kaanti mo rin. Maya pa abak kaya kongan. Maya paabak po among. Kami rin kaya katamong kanya-kanyang kayadonan at maging din kayadonan kakalaguran ang ini makirake king banal na misa no paman ka rin kapamilataning radyo ng kaya katang Archdiocese DWB 91.9 Bright FM. Abayan niya kung ipangadila naman din ng kanakong kapatad makitang Lunes ing kaputula kabuda babae Madam Maribeth Caureyes bigmasusiking kayang 54th birthday. At ipanga di na sana maging masaya, lalo na kening kayang
early retirement ng tingmetong high school teacher. At ngayon naman, ining bunsong kapatid ni Arnold Cao, karin king Canada, Golden Boy ne, 50th birthday ning bunso i Arnold. Sana may biya ka rin grasya at maging masaya at makabaldugan, itingal doon ning kapasalamatan. Malambat sa pengka ako. Pero at least birth month, July, sana ako man kayang 26 maging masaya at makabaldugan niya ing aldoning ka na akong kebaitan at aldoning kapiyasan mi ka rin king Santa Ana. Gaganakan lang naman din ng kay bat-ibat pa mong migpa-bless bali ka rin king Rich Town Familia Kalakian Takahashi at makanyan sanang maging payapa at masaya ang pamanok na ang daketang pebendisyon ng bali kambering lubos sa kapaldinan para kang Augusto Kalakian. Gaganakan at iabiya naman ng dating parishioner, Mete Napon, Joel Escribano, pangintulid sanang king lugod at pakalo ng Diyos, tanggap yung grasya ban, may payapa yung kaladwa at may kabiyayang alananga at king panauling lumbet pamangulila, pamilya Escribano at Etchanova, karin king San Matias, tatanggap lang grasya ban, hindi ng sika na natetagan. Lalo na yung kayang asawang itintin, at din karilang anak Angel ang po pa'y bebeb. Ngayon ikimit mong kapakungbaban, pasyagtawing kapanisyan, manyabad grasya, kanita, bigyan tangsika ng tetagan, at tapat tamong agampanan ng kiyakatang mission king Vie, at ngayon iban misadyat, maging karapat dapat magmasusi kariting balang misteryo, pasyagtamong mitmong kapakungbaban ng kiyakatamong kapanisyan. Aminan ko. King Diyos ang pamakalulu, at kaya kayo kapatid, imi kasala kong bina, king pamisip pamangamanu, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuku, kang nuan a Mariyang kapilan man virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko, king Diyos aginutamo. Ing Diyos sa lubos mayipaya, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king Bie alananga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O Diyos aginumi, ingyatong miragsa, binangon me king kapamilataning kamuran, amipatan king mismong anak mo, ikami sanang tapat mong balayan, kalinigtas mo king pangayalipan king kasalanan, manatili kaming mitutula, kete king yatot, miras kami king alananggang tula, karin banwa, iti adwan mi kaya ka o Diyos, king kapamilatanang Yeso Kristong anak mo, ang mabibiyem pon mag-ari kambya mo king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ng propeta Hosea. May ngarila ring memalen ng Israel, king ubas a memadyutputan karing bunga na. Nung kapilan laminawa kabilyan, kanita la miracle telakad ding altar. Nung kapilan la miracle apupul, king asikando, kanita la pekalago ding sagradong asyas abatu. Akera lang sa samban. Mapagdin lang laring pusuro, at ngeni sukat na lang dumalan kasakitan, uli na ning kerang kasalanan. Lasakan na lang ning Diyos ding karelang altar, at lasawan na laring sagrado asyas. Lumawot sa biyanda rening tao, alaking ari ngeni, uling kami tatakot king Ginoo. Nano mo ing arapat ng ngeni, ning metong aari para kaya kami. Mawala yaing karelang ari, antiing kapamirasong dutong, at tiki ning agos. May nga sira lareng pisasambandang idolo, kareng babo ning talibundok ning aven. Tumubo ing suksok at dikot, kareng karelang altar. Ikulayit dareng tao kareng bundok, sa likot yu kami, at karelang
at karing bundok-bundukan sa biyendo. Tambunan nyo kami, nga kong sinabi. Sarol kayong bayong gabon, para ke kayong sarili. Mananaman kayong katawiran, at mupol kayong kawanwan. Aibunga ning keng katapatan nyo kanako. Panuan aban magbalik kayo kanako, ingke kayong gino, at datang ko pauran kung kaanuan ke kayo. Ing amano ning gino. Salamat, King Diyos. Parati yung pagdulupan, ing lupa ning gino. Parati ang pagdulapan, ing lupa ning Ginoo. Dalit kayo para kayo, dalitan niyang kapuryan, ibali tayo ing makapagmulala ng depnan. Tumula kayo, uli ning banal ng lagyo, bustan lang tumula, ring sablang sasamba kayo. Parati ang pagdulapan, ing lupa ning Ginoo. Panintunan niya ing gino, at ing kayang sikanan, ing pamagdulap kayo, eyo sa kakalingwan. Eyo sa kakalingwan, ding mala a kayang depatan, at ding pisyag ng katulayan. Parati ang pagdulapan, ing lupa ning Ginoo. O lahi ng Abraham, ake kayong talasuyo. O anak ng Jacob, a pinili ning Gino. Ing Gino, ya ingke katamong Diyos, ingke yang kautusan, para king mabilog ng liato. Parati ang pagdulapan, ing lupa ning Ginoo. Parangalan tayo, ing mayap a balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing ginuman tabeyo ke kayo. At keka antimuri. Pamamasang iba't king mayap abalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panawon ay ito, inaus na ng Jesus mititipon king arapan na ring labi ng adwang alagad, at pigkaluban na lang kayo pa yan makapanabi, karing mga rok espiritu, at pakayap king sablang sakit at kapanamdaman. Deti, ilang lagyura ding labing adwang apostol. Muna, Simon, Amayaus Pedro, at Andres akapatad na. Santiago at Iwan akapatad na, ding anak ng Zebedeo. Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo at alapan ni Ilbis, Santiago anak ng Alfeo, at Tadeo, Simon aktivista, at Judas Iscariote, ing migtaksil kang Jesus. Ilubod na lang Jesus deti, kambening panabili ng anti kanini, kayo lulub king teritoryo ring pagano, ni ako lulub king sasakupan ning Samaria. Nune munta ko karing tupa ng melili ning banen ning Israel, king pamaglakadyo, ipanaradyo king ing pamag-ari ning Diyos, malapit na. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Abanggit kong diyaning adwa ka rin kapatad na pasalamat king pamagmasusili king aldo ring karilang kebahitan. 54 pa mo yung kapatad na babae, Maribeth Cao Reyes, pero mag-enjoy niya kanyang king kayang early retirement. Sasabihan na ka na ako, may paboran ing bali, ing pamilya. Nya, iting kayang kapag nasan, mag-early retirement siya man king kayang gagampan ng misyon ng ting metong high school teacher, pero atin niya pa rin gampanan ang misyon king bali para king pamilya. Ing bunso kaya pakot nan nung nanuing kayang kapag nasan. Pero balo ko, kayang Oktubre, muli laketi, kaya tang kapag nasan makamural daw. Kasi muntala ning kayang asawa, bilin muntala king Australia.
Kasi rining pamilya na ning Bayo, Chula, Australia. Samantalang ila, Chula, Canada. At uli nga ba doon mas makatipid la, makamura la, nung munta la Australia, kaya nila pa mo munta, manulakan na Pilipinas, papunta Australia, mas mura ka yung ticket. At nung nanuman kapag nasaning bunso, elaman mi palad, mi swertian, mi ka baby, ilang adwang Evelyn, pero paniwalan ko, at yun na pa rin namang misyon na gagampanan, king ka rin ng pamibiyabi at pamiyabi, anting mi asawa. Sana, mamayang pamikatagon pang apong Gino, ban ining pigkalub ng kalam ning biye, kang wali ko, karening wali ko, at syempre, pati na kanako, ing maging makabaldugan niya, lalo na karit ang kanya-kanya may mission, gagampanan. At yan naman makalingad mission na pigkatiwala ng Diyos, lalo na kanako, mo anting meto nga pari, no anting meto nga pari makira, mo naman, king kayang mission, king pamipakayap, karing masakit. Anong numasalata mong dimdam king may basang ebanghelyo, agyang naman ing Ginoo niyang gampanan ng kayang misyon, may yapa ng may mili at tawong kayabeng apagkatiwalan. Ban kanito, at inyang akayabeng ganap king kayang tungkulan. May banggit la ring, lagyo la ring 12 alagad a piniling Ginoo, amiging apostol, ilarete ring 12 alagad a pigkaluban ng kayupayan, ban makapanabi ka ring mga rock espiritu at pakayap, king sablang sakit at kapanamdaman. Makanya ning papalad ning kwento ng ebanghelyo ing paganakakaniting pamigunam. Ning ating pakibat ang pamangailangan, masanting nung ating tamong kayadwangan. Bado na mismo ning Ginoo dakal ing pamangailangan. Lalo na't po ang akit no ring nakalataw, at kalunusan akakit ng lamoto palang alang pastol. At minsan sa biyana na naman din kayang alagad, ding manalangin laban, mitubod diyang dakalpang talapawobra, ing Diyos na ning palutan. Kini akakit na ning Ginoo, ing atin niyang kailangan talagang akayabe at akayantabe king kayang misyon. Anya yung panagkat na kiyakatamo ning kwento ning ebanghelyo, mamilitang kayabeng apagtiwalan, ban akayantabeng ganap king tungkulan. King pamamunta Kenneth, yung kung yaning kayabe. Dati kayang parishioner ka rin niya king sapa. Pero ngayon makayantabi ka na ako. Kasi makabakasyon daw. Mag-aral niya king Pampanga State University, AJ Malonzo. At kaba mo mang makabakasyon, sasaw piya king parokya. Maragol mo namang bagay, siyempre, yung ating makayantabi, po ang ating kong gagawan. Kalupa mo din na may mendisyong bali, nung waman may man sakop. Pero may kapagpaalam naman kang among Ferdi Mangulabnan. Kaya tayo kasing Ridgetown 1. Uling boundary meeting dalan, kaya tayo yung kasumangid. At dining pamilyang kalakyan na Takahashi, ing tutunan yan, medyang pamikatagon may kaantabe, kaniting pamilya, kalakyan. Yang atsuko pa ka rin king San Matias. Uling ima ng Carl Kalakyan, Sister Nadida, magobraya king munisipyo ng Santo Tomas. At yatang panahon na Chuko San Matias, ika brain tumor yung kayang asawa, Brother Augusto Kalakyan. Kanita, tatagon ka rin healing mass, pero niyang milipat ko king Lourdes Sites Subdivision, king Parish of the Lord Ascension, may yapan ng sinduing pamagaten king healing mass. At yatang may labasang November, may katagon lang healing mass. Kukwento ng Sister Nelida, may bawas siya itang dagol na nitang
bukol king buntok ning kayang asawa. At kay ba't ni mapilang bulan, king grasya ning apong Ginoo, eman may opera, pero kabunya mo may wala, itang tumor, king buntok ning kayang asawa. Nandin, may kapikit, may kapiabek yung pasibayo, uling house blessing ning karelang anak, at atsula naman dating may asawa, makayan tabi, king karelang anak i Carl. Kaya ni mayakit no makananong mamayang pamigatago ng Diyos, ban kanito, at intamong asopan at intamong ayan tabayanan. At kanito, midyan pang pamigatagon, makayan tabi mo naman, kaluparening pengari, karing anak da, at nanggana, kinga po, ang makayan tabi, kaya tanggim pa na napamag-bless king karelang bali. Makanyan tamong marapat mong pasalamat king apong Ginoo. Uling king kaya katang pamibiyebe, lalo na king kanya-kanya tang misyon gagampanan. Kawangis ting Ginoo, may katintamong kayabe, amaging dalan ban kanita apagkatiwalan, at akayan tabi na king kaya katamong tungkulan. Yan namong Webis, balang alas 7:30 ning bengi king programang KLNJ o king Lagyo ng Jesus. Mag-anam na yung banwa kanyan. At karagula bagi, niya pa mong pilot episode iting healing program ning kakatamong radio station kay king Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWB 91.9 Bright FM. Makasaw, karing masakit. Mo ganyang pilot episode, ang yang kapilan pa mo kasalungsungan mag-healing program king KLNJ at metong karing avid viewer. Dati kong parishioner mo naman, si Hermana, Sister Jane Canlas Laranjo, ing kabud na mo, may namdamang matinding sakit kingat siyan, migdalang takot, uling at niya palang ultimatum king doktor na ustong may sakit yat siya at enaapi bata, senyalis ito, magpadala na ikong ospital, uling atin niyang gallstone. May namdamang takot, pero may niyad panalangin, kabang mag-healing program last Thursday. At kay ba't may paldan, may nako sakit at siyan, at ena pepadala king ospital king kayang asawa. Pepa yung tabi man king kayang asawa, Tita Romel, sabi na kanong Tita Jane, nung talagang ako nagyo, ipulay mo ko ospital. Pero salamat, may kuway kayong pangadi at atin niyang grasyang pigalob ing apong Ginoo. Ako man mismo, aranasan ko. Kasi niyang misan, migsilbing partner ko kay KLNJ, Brother Jeffrey Gomez. Magnasa ako sanang sunduke ing programa, hanggang akong dili. Uning Sister Doris, tinutulyo. Di, Father, mahirap kung ikaw lang. Kaya siya tuloy yung pumalit kay Brother Jeff. Hindi lang minsan, hindi lang pangalawang beses, pangatlo, hindi ko lang alam kung nakailang beses nang umupo. Kapalit ni Brother Jeff, Sister Doris, nakailang beses ka na sa KLNJ. Pero minsan hindi ka rin umubra, may napakiusapan na member din ng Bright FM family. Anong araw siya sa Barkadan kay Kristo? Thursday edition. Tamang-tama pala. Merong Barkadan kay Kristo. At twice ka na niyang pinalitan din. Ikaw na dapat papalit kay Brother Jeff. Napalitan din ni Sister Daisy. So, inimet mo yung patutuna, karagula bagay at intang akakayabe, at karing akayabe tamo, at intang akakayan tabi, man kanita itang kaya katang misyon, akwa tamong agampanan. At niya itiing adwa na kaya katamo ning ebanghelyo, at intang kanya-kanyang misyon, tungkulan, pakikwa ng tamo iting gampanan. At intang kayabe, mamili tamong pagkatiwalan, ban kanita tintang akayan tabi, king gagampanan tamong tungkulan. Panagkat na ning ebanghelyo kaniting pamigunam,
mamilitang kayabeng apagtiwalan, ban akayan tabing ganap, king tungkulan. Manahimik tamo, ganakan talay pangadiring kaya katang kayabe, pamilyaya man yan, kamag-anak, kakaluguran, kayabe, king obra, king misyon, migit taruna, tetang kaya katamong kayantabi, king kaya katamong gagampan ng tungkulan, kayabeng kaya katamong pagkatiwalan. Kasalungsungan king parokyo, pasulungan patatagan king pamag-implement king Basic Ecclesial Community o BEC. Maragul ko yung pagpasalamat dining disnan kong Paris BEC Core Group, panimuna ng Brother Dutch Makapagal, buula, intakla, at dedicated la kening mission, inumpisan mi anyang pangalipat ko king parokya. At manibat anyang October 28, may kabuo kaming BEC cells, at may gumpisa anyang mag-street mass ko at karin in Committee on Church of the Poor, panimuna ng Sister Rose Baluyot king de Rosario, City of San Fernando, may miliyo, may muuyang cells, maging BEC cells ning parokya. At karitang kaya kaming pami sabi-sabi, agpangketang dimdam kong kwento, adinan ko paping lagyo, ing Paris BEC Core Group, ing piniliming lagyo agape, at diniring makatuking lagyo da rin 7 BEC cells ning de Rosario, Emmanuel, Magnificat, Beatus, Benedictus, Carus, Avidus, Jucundus. Adwa ka rin king Dolores Bacolor, king Dilectus, Ampong Gratus. King Dabsan Subdivision, Adwala, ing metong core group, ya uling at yun kilub ning parokya, si Simbana, BEC core group la, ing Gaudium, at itang BEC cell, king Dabsan Subdivision, Spes. Karin king De La Pasur, BEC core group, Patchem, at Bonum naman, ing BEC cell. King Bridgepoint Place, Subdivision, mika BEC cell namo naman ing nagyo na Fortis. King Lourdes Side Subdivision, wano pa kain niya kasi all-male BEC cell ya, Sodalis. At ing Peka Bunso, tawding may buo so far, ing Amicus, BEC cell na ning St. Anthony Subdivision. Atin pang metong mitatagan ing St. Benedict Subdivision, pero atin pang 4 pang subdivision at diti alalang regular Sunday Mass. Anya atin muring intention, hanggang once a week mo, munta king subdivision, kariting up subdivision, magmisa kimeto nga bali, and eventually makabuusan ng BEC cell, potang pagmisal daw, kimeto nga bali, ang gaketang apalaganap ming BEC, karing chapels ang subdivision sa sakop ning parokya. Biruing missionary, mabayat. Imagine, Lunes hanggang Sabado, ating kaming BEC sessions, usually gat panapon. Itang oras ning pamanudtud, oras ning pamagpainawa. Anya maragulya talagang sakripisyo. Manyawat kung grasya king apong Ginoo, sana kambiyada ring kayantabi akong Paris BEC Core Group, panimuna ng Brother Das Makapagal, medyan sikan ng tetagan ang pong kapaldanan kanita, asundumi ing misyon. Misyon na, naman kaya kami mo, misyonarin ng Ginoo, peson doon na karing kayang piniling 12 alagad, apig kaluwanan kayo pa yan, ban makapanabing, marok espiritu at pakayap karing sablang sakit at kapanamdaman. Makanyang tamong mididin, pamikatagon isundoy misyon ng Ginoo, anting bininyagan, makirake tamo ping misyon ng Ginoo, tagpangking kaya katang kanya-kanyang kagiwan, atin tamong ayam pang akasiwan. Kasiwan, asana, pagkapilitan tamong makapiadwangan kanita malagwang mipakibatan ing dakala pamangailangan. Paganakang babiyan iting pamigunam, ng ating pakibatang pamangailangan, masanting nung ating tamong kayadwangan, at panagkat na kaya katamo ning ebanghelyo, mamilitang kayabeng apagtiwalan, ban akayan tabeng ganap, king tungkulan. Talakad ko po ngini, para king panalangin ding malda,
Manalangin taking Diyos impa, amitubod king kayang anak, banketa detang mibabayat nan, manakit lang kapaynawan mit mong tiwala, tang manigapu kaya nga tamong manalangin, Gino, gawan mo keng mamo at mababalo. Ginu, gawan mo keng mamu at mababalo. Para king balayan ning Dios at dingkeyang pamuntok, ing mumunaras sanang kapigaganakan, ya ing panyulong ning kayaryan ning Dios, ipanalangin taking Ginu. Gino, gawan mo keng mamo at mababalo. Para king kekatang bansa at dingkeyang pamuntok, ing hustisya at laganap akayapan, yasanang miyangat, at maibalik ing pamisasan metong, ipanalangin taking Ginu. Gino, gawan mo keng mamo at mababalo. Para karing kalulu at daralan kasakitan, pamatulano saning Diyos, at patakman na karela, ingkeyang lugod at pamaningat, ipanalangin taking Ginu. Gino, gawan mo keng mamo at mababalo. Para kekatang makatipon keti, mabiyasa ta sanang makiramdam king espiritu, amamale karing kekatang puso, at patalastas ne kekatamu, ing mensahe ng Kristo, ipanalangin taking Ginu. Gino, gawan mo keng mamo at mababalo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong Arkidiocese, iyuli no sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin tala king Ginu. Gino, gawan mo keng mamo at mababalo. Kambering kanya-kanyatang kayadanan, mayapan tamo namang ganakan ipangadi ing maliliari king kakatamong bansa ing kasalungsungan nagagampanan na impeachment trial ning Vice Presidente. Mangintulid sanang manigobra yung banal spiritu, banaslagan kaisipan deng taong involved kaniting gagampan ng impeachment trial, lalo na ring senator judges, at sana yung upaya mas maging makabaldugan niya nung iting kayo pa yan na may pagkalup karela, karimanong kulan, ingagam pananding karelang tungkulan, magamit ing karelang kayo pa yan, ban mi pasyag ing kayapan ay mo paraking metong o mapilan, nung kayapan paraking mabilog tang bansa, nga tamong manalangin. Ginu, gawan mo keng mamu at mababalo. O Diyos sa mayupayang tututinubod ming kekang anak busal mi ban ibulalag kaya kaming lihim ning kekang kayarian. King kaya kaming kinan, katmon mo kaming tetagan at sikanan ng po pangkapaldanan, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Iba't king keke, di ba ganon
Manalangin kayo kapatad, baning dawon tamo matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuriam po ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, darawon miking banal alagyo mo, wasana kami sanang malinis, at aldodoso pa na kaming makapagsadyang miras king biye alanangga king ligaya mo, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At keka antimurin, itas ilareng puso yo. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunay karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, yung puri ng pon, pasalamatan da ka, kapilan man ang pon, no ka rin man, o ipa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. King pa may lasang pon, pangasubli ng mebye, timawa na kami, iba't king pamanalipan ning kasalanan ng pong kamatayan, at pigkaluwa na kaming dangadan, maging lahing pinili, suging po, pari, banal, akapulungan, bala na iniwi. Numan ka rin, ibulalag mila ring makapagmula lang dapat mo uding iba't king karalumduman inahus mo kami papunta king makapagmula lang sala mo. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa daralit kami king ligaya mo lang tok ng ngamingan pupuri. Osana, Osana, ikakatas-katasan, ang daratang pinlagyo ni Pinoy, ang daratang pinlagyo ni Pinoy. Osana, Osana, ikakatas-katasan, ikapining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu munti-munti tipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yeso Kristo, at tandaan mi pa kanitang beng mi pagtaksiran niya, at bayo na kusang dubdinao ning biyan at kimpamailasan pon kamatayan na, kinwaning tinape, pasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na nga na, kuanan iti kayo ngan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis. Pasibayo, pasalamatan nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na nga na. Kuanan iti kayo nga at minum kayo kaniti. Uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalananggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao. Ban ganita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo me tenga, Cristo sinumli ng mebe, Cristo datang ka, pasibayong hingkawakasani panahon. Cristo me tenga, Cristo sinumli ng mebe, Cristo datang ka, pasibayong hingkawakasani panahon. Inyang yaning gaganakan mi o mapamakadodong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon miya kaya kay ting tinapening bi at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kami matampang talakad arapan mo at sumuyo kaya ka. Kami ngan sanang misusulok ing katawan ng pandaya ng Kristo, tipuna na kami ngan timong metong ning banal ay espiritu. Ganakan me oy paing banal akapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod. Kambiyan ng Leo, ing Papa mi, at Florentino, ing Arsabispo, mi kambiyan ng Pasyano, kaya kaming Arsabispo Emerito, ing Kaparihang Kabampangan, at ding sablang pariyang pong Diakono, at ding sablang susuyo, ing banal mong kapulungan. Ganakan mula naman, ding kapatid ming minuna ng Pepe Inawo, king pihong kapanay ni pangasubling mebye, king pakadudo mo'y dalamulat ding sablang meyang mo nabye, kitang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kami ng karapat dapat magkamit king biyala nangga, ban kami ninyo na Virgen Maria induning Diyos, kami na San Jose ng esposo na, kami ring non apostol, at kami ring sablang banal ang mibiyebye, kalugod-lugod kaya kaking kaya banding panahon, apo rin ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Eso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingala nangga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingala nangga. Amen, 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 amen. Ketang panahon na sinuyok ka rin kayanakan, ding meging kayabit kayan tabi ko kanita, mag-birthday la naman, ngayon mismong Aldo, ing dating Association Youth Coordinator at yung ngayon king Italy, kaya bining kayang Mister, Sister Leslie Derit Kembao. At ing metong, yung Monday naman, ing Association Youth Leader niyang panahon ko, Brother Michael Kilala. At siyempre, gaganakan kaya naman Engineer Sean, makayantabi king KLNJ, at atin pa kaya kayo minantabi mo naman karing mga labasan na panahon, ating karing dating kayabe, sinahop mo naman minantabi, may kadem mo king kanakong healing program king KLNJ, na pati na karing aliwang programa. Gaganakan talat pa nga di mo naman ding sablang makayantabi, ban kanita misunduy misyoning Ginoo, at may panaraling may pabalita, kapamilatan na rin miyadong programa, ning radyo ning Archdiocese at yabe taking panalangin, sana dakal na pa rin akayabe at akayantabe, lalo na kining kasalungsuyan na maragul-ragula project, apagawang ng aus kanita, Bright FM building, karin king mabiga, mabalakat, kambiyan ng among pep, at ding sablang makayantabe, lalo na siyempre, yapong seto, kambiyan ng apong dong. Ay lalam nga ning kapag nasanta mo kay mayap ng kaburianing Diyos, at siyempre mismo kayabe tayo at kayantabe, ban kaniting kaburiano, adi ng tamong kaganapan, king mission tamong gagampanan, at mibulalag, ing kayo pa yan, pati na yung kayapan.
Kanta tayong ining panalangin at iro na kaya katamo ng Ginoo. Isang manyay lagyo mo, natangge kami, hingkayarian mo, ipamit palindog mo. Kiniking yato at hingbanwa, ipamit palindog mo. Kakanami, King Aldo Aldo, Ilemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami kita, anting pamamatawami, aring likasala ke kami, emo ke ipay, sa ulking tukso, nunay ikabuski. Ikabos mo kami, king sablang maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangging kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at may kabiyos kaming alang kasasagkunan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pagsadyan ming payatang namit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayarian at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa ipaming, ginuming Yesu Kristo sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babaligdan ding kasalanan mi, no ing pansinan mo ing kasalpandayanan ing banal kapulungan mo, layon ming pamayapan ng ponpisan mi atong nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Maralas po ang ating kumpuntalan na agad na akong yakong dili. Ayaw talagang kayabi. Maragul ng bagay po tapalang atintang kayabi. Pero masanting etamo mo ting kayabi, tintang kayantabi. Kitang nano pa mga misyon tamong gagampanan. Kanito, dan dumanas mong kapagsubukan, maging payapa pa rin, uling balo tamong atintamong kayabi, migit lalo na atintamong kayantabi. At ngayon pakit tamong may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan kaya kohan. Niyo ing kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato. Niyo ing ginutang niya sa Kristo. Ketang misyon ng gimpanan, ban makapakibat king dakala pa mangailangan. Meninto niya,
may miling akayabet akayantabe, ban kanita, king pamiyadwangan, malagbang may pakibatan ng pamangailangan. Noon tangin itang agkataning Ginoo, ban makisulo king kayang dulang. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Para karing makiramdam karing radio at manalbeking online streaming, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka muman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakistan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Musana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamatan da kang emunano kareting mi kakaragul mong kalam, akay bat mi pamong tinggap, apakamalan mi na siya ng tunireting kalam mong panibataning kanuanan at kapilanman, kami sana tutok ng pupuri keka, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. King kaburianing Ginong, mibiyabiyata mo, at ding kayabe, akwatalang, ayan tabayanan, makanya nakatang pakayapan, mekad makanyan daki ng misyon na binyanan ng Ginoo karing labing adwang inahus ng meging apostol, itabiring marok espiritu at pakayapan ding masakit. Kanita, maming pamikatagon, ing tao kumayap yo, ban mibiyabye, at ding kayabe, akwaring akayan tabi. Gaganakan ko niyang June 20, aldong Sabado. May itong kakaluguran tao, Santa Rita Minalin, magobray keniking
Children of Fatima School of Santo Tomas. Sir Prix, among pangadi may lola, loleng, imang loleng parating kayang masampat akamatayan. Ako naman mo, uling magmisa ko king Dolores Chapel, king Bacolor, inabi king misa para kitang kayang masampat akamatayan. 90 plus na yan kasi apong loling. Tanggap na ng pamilya nung maging alunay kitang oras ito, mamilang niyang oras o pinandit. Mamilabas yung pinangaldo after 8 days, pedala na akong bidyong Sir Prix. Mabiyaya po, yapo na. Ngini, after 18 days, wala ako mabiyaya po kasi nakapabilitan Sir Prix na may tinayapo na. At sana, dyan pang panahon ng nga pong ginuban, katakaya bere po, ban akayan tabi, ita naman ng sangkan. At yan naman yung paganakan kaya katamo at panagkat niting kaya katang kapag masasyan, king kaya katang pamigunam, at babiyan ng paganaka, ning pamigunam tamo ng ating pakibatang pamangailangan, masanting nung ating tamong kayadwangan, ating panagkat, kawangis ting ginu, mamilitang kayabing apagtiwalan, ban akayan tabing ganap king tungkulan. Nga makanyan tamo misan pang adwan ng grasyang pakayping Diyos at lalo na Aldo Miyerkules, manansa ng induning alangang sahop, mamilatan niya at kamtan tamo yung kapaldanan. Yung ginuman tabi yo kaya kayo At kekaanti mo rin. bulalag mo o Diyos yung kahipan mo't kayo pa yan at gamitan me ing radyo ning Archdiocese ing DWBL 91.9 Bright FM karing miyadawang programa at lalo na kaniting misang kaya kaming yampang bankambere ring kakalaguran ang ini makiraki king misang ite nanumaning kayo doon na ning balang metong mipakibatan migit lalo na nung atin mang panamdamang sakit physical man ite, emotional, psychological, spiritual ing tanggapan ming grasyang pakayap kanito malagwa at dubos kayang mipaldan at kumayap makanyan mo kayang dinan pami katagon mibiyebye ban kanito kambeda rin kaya kaming kayabe inga kwaming mipapanantabe lalo na kitang gagampan naming tungkulan ating kaming apili karing kayabe maming apagkatiwalan pailalang meeting kapag nasan kimay pong kabunan at biyaming grasyang pakayap king lagyo ng Yesus sa ginumi. Amen. Labing adong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patol ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. patol ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon y Caridad, Pakalulwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakalulwan mo Jesus kami. Pepe Tasking Banwa, Pakalulwan Sagradong mo kami. Puso ng Yesus, Pakalulwan o mo Pakayap kami. ng Puso ng Yesus, Pakalulwan mo Atlong kami. Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Yesus, dyan mo kaming kapal na Diyos at pakayapang lubos. King lagyo ng Yesus, pagkalamang grasyang makibat ka rin kanya-kanyaming kaya donan. King lagyo ng Yesus, pakayapan mo kami, dinan kapaldanan, at antimurin kayo pa yan. At ganita, may bulalaging kayo pa yan at magamit. King kayapan, karing mission ming gagampanan. Ako aming miyabiyabi, miyadwangan bandakal at makapakibat kami king dakala pamangailangan. Makanya mo king ining bendisyonan, pakayapan dinan kapaldanan. King lagyunan ning ipa at ning anak at ning espiritong banal. Amen. 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 Umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Salamat. Dakal pong salamat, maya pa, ugto kaya kongan.